Eli tshwerile lengwe la mangwalo a we re baleleng. Re ile ra re Luka chapter 12 verse 15 to 20. Daniel chapter 5 verse 17. Ra re Bakolosi chapter 3 verse 5. Ye nngwe le nngwe le tshwere o re baleleng yona. Chapter 12, verse 15. A tsuwa go lela le bona a re, phafogang le ile megabadi. Gobane bophelo bja motho ga bo tswe lekhumo le tse a di builego. A ba ruta ka seswantšho a re, mašimo a monna e mongwe wa mokhumi a be a bodile ka kgokong. A eleletša a re, ke tlo dirang, gobane ga ke na mo nkago go belela mabele aka. A re, se ke tlo se dira sese, ke tlo katološa matlolo aka ka ga a magolo ka go bela dijo jaaka ka moka go ona le thoto yaka ka moka. Ya ba gona ke tlo go bolela le moya wa ka ka re, moya wa ka o na le dilo tse dintši tse di lekanetšego wa ka e mengwe. Utlwa ge Modimo a tla go fetaela ka bjona bošigo bjo moya wa gago o tlo tloswa go wena, mme tšeo o di bolokilego o tlo ba tša mang. Re a leboga ba re balete a re tswalele matho a borena re opele memoredi ba re rapelele. Modimo a rena ka leina la Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Re amoela le kukura moeto ba sa tsena. Ba re balete buku ya Luka chapter 12 verse 15 to 20. Ke moka re baleleni Bakolosi 3 verse 5. Bakolosi chapter 3 verse 5. Colossians chapter 3 le ka ba ka Biblia ya sekgowa re baleleni. Re baleleni. Dithong tša lena e lego tša lephato, Ee. le go potlwa le ditšhila le thumo le kganyogo e mpe le megabaru e lego go direla Modimo worship. Verse ba re baleto ya mathomo ya buku ya Luka e re a bolela le bona a re phafoane le ile megabaru. Hallelujah. Phafogane, watch out. Le ile megabaru obane bophelo bja motho a botswe lekhumoni le tše a di ruilego. Hallelujah. Amen. Baebile re Jesu a napa a ba ruta ka ditshwantšho. Jesu ba fela a ruta ka di-parable. A re ge a ba ruta ka morago ao ba fa mantswe a lebaka la gore a ba fe mantswe a gore phafoane le ile megabaru. Bibele re bo o na le yo mongwe o molatile a re Jesu re opela re wapele ngwanesu a re wane le nna le khumo. Hallelujah. Jesu a napa re mo a bona a re phafoane le ile megabaru. Hallelujah. Amen. Ba Kriste bjale o ba fa setshwantšho o re o kile wa ba le monna yo mongwe, monna yo a ba le masimo a we a be a bokwile. He monna a bona masimo a we a bokwile a lemoa gore a o khana mo we a to yago a re a tsene ka tšhemone a bonne a ya bea gona. Bjale monna yola Bibele e re a ba le moya wagwe a re wena moya wa ka e re ke kgobakantšhe dilo tše ka moka a tšona ke di tšhele ka storeroom ke di tšhele le mo ke etsela wona ke moka wena moya wa ka ke tloa ba le wena ka re khutša. Hallelujah. Amen. Bibele re Jesu a tšwela pele o re lona letšatši la lego monna yo a feditše gore moya wa ka khutša ka gore ba bona a ena le ntho ye nngwe le ye nngwe. Batho ba diaphoso ba nagana gore he ba ena le dilo ka moka tsona ba to ba le khutšo. Hallelujah. Batho ba diaphoso ba nagana gore he ba ena le dilo ke khana le mowe
ba ka bolokela wona bobolokelo betate ba di aphoso ya o nagana gore ba setsi ba fitile mara ke phiri ke khewe le ntšila modimo le re bosiu bja bjogo modimo a tao monna yo a re wena ke wena le tekere o kgobakantšhitše dilo ka moka tšona a o thoki selo o tsentšhitše le mobo ke a tshwanela o tsentšha wona mara tseba re bosiu bja nase nna modimo ke tlo tšea moya halleluja ke tlo tšea moya wa gago monna yo ba a ena le meabaru ke nyaka ono ya gabotse le taba ye yo mongwe o re a tlhalosa ka meabaru a re is a selfish motivation of a person meabaru ke ye motho a tsenyakela tswa gagwe yo mongwe le yo mongwe a nyake tswa ba bangwe a nyaka o thusa ba bangwe a nyaka o twela ba bangwe mara o nyaka ke nthwele ya gore ke nyaka tswaka Hallelujah. Yo mongwe a kwela pele o re meabaru is a spiritual disease of the heart affecting all the areas of a person's life. O re ke bolwetse bja moya ka pelone ya motho o mme bolwetse ba meabaru be fita bja thoma o tsenelela bophelone ka moka bja motho motho a eno meabaru kore wa lwala halleluja ka pelone ya gago le ntsile la gore meabaru ba re le kwa ka re a sekgowa ka kgale ke sekgowa tsa tshwana tsa bo monna o la bo Shakespeare yo ba reta he ba tlhalosa ba re ke ka sekgowa sa kgale ba re ke voracious e rela gore always hungry for more motho wa o ba le meabaru o phela a eno le dala Hallelujah. Ya unonyaka. Le a khumani unonyaka. Le a filwe unonyaka. A khotsofale meabaru ili ya gore le nga fiwa dilo tsa o ta jando yewe mara ke tondori mpheni le ba kampa double o le kana lindo yewe ke tondori mpheni ke meabaru always hungry for more ke ba le dala ya unonyaka le go buta ke ba le dala ya unori mpheni and heba mpana gefe hallelujah ke meabaru igotsi botsani moaisane le re meabaru igotsi hallelujah amen ba kreste meabaru ke nyoko re ke tlhalosa ka yona di-company tse digolo di wele manyalo a thubeile hallelujah dikereke di wele baruti ba bagolo ba wele baruti ba uduma ba wele batsibalei ba wele ba wisitse ke meabaru o se khotsofale o ba le tala ya o buta dilo tsewe di go lekaneo o ba le tala ya o se khotsofale moina wa meabaru ka se o tatse halleluja meabaru e fapane ba re o na le greed that creates self-centeredness o na le meabaru e di ya gore motho a tsenaanele a inosi a naanele hei ba le yawa ka koloi nka nna le sukhumetse a tsitheke ka bolena yena a kheobale o naanela yena a inosi o na le meabaru yewe e be o meabaru ya o nyaka tselo tsa o tshwareya batho ba bongwe meabaru ya bona ke meabaru ya o nyaka lekhumo o na le meabaru ya o nyaka tšhelete batho ba bangwe a ka o bolaela gore o nyaka o rekisa khumane tšhelete ka wena amen halleluja ba bangwe ba ka o tsentšha diswaete ba o ngwadisa le ka ra dipolisi ba balela gore 6 months e ke fela a tlhokofale ke khumane tšhelete ke meabaru amen ba kreste hallelujah o na le meabaru ya attention ye ke makate he ke be ke prepare message he ke thakana le taba ya gore o na le meabaru ya attention and compliments motho wa ona o nyaka attention e ba o tamo kerekeni a le mo recognize o tsamaya a kwatile a re o ka re a ba mboni o ka re a ba ntšie le thodi
e ba o tile kerekedi a le mobekara program o tsamaya kwatsile o re a ba nšomisi a ba ntšika mokgwa o ke be o ka gona motho wa meabaru wa o nyaka attention o kotsi ka gore le ka motšeelelo ka batho ba bangwe mara ena o nyaka go ba godimo a pute batho ba bangwe o na le meabaru ya position and power ye ke a itšhaba amen Hallelujah. Aga fita ke keretšheni o nyaka go ba chairperson ya keretšhe aga fita ke swaitene o nyaka go ba chairperson ya ke swaite o ngwe le o nyaka re ba mo fe power ba mo fe recognition o ngwe le o ngwe o do ba re yowe ka mo ke moetapele ka mo ke moetapele ka mo ke moetapele always go na le meabaru ya o nyaka o busa hallelujah motho wa mokho a theeletše batho ba bangwe motho wa mokho ke ya ba wa o lebelela re wa berine o kwa kae ke wena mane o tompotsa ene ga ke botse ke ditšhuana nna mo ke dula ona ke dula ntoni ye kgolo ke dula ntoni ya o namelana tšhuana e ka sempotse selo koloi ye ke tsamaya o ka ona ke koloi ye kgolo nna ke nna motho wa maemo ka bankeng ke no ditšhelete tšhuana e ka sempotse selo ke motho wa o nyaka o theeletšwa e re ne ke botse kereke o kotsi o nyaka o theeletšwa wena o ke ya theeletše ba bangwe e o nyaka re batho ba o theeletše le wena theeletša ba bangwe e o nyaka o wetla pele le wena hetwa pele latela ba bangwe now una le meabaru ya ba re ke the greed for gifts ke batho ba o nyaka o fiwa hey amen yowe a ka dia le baby shower times 2 a die baby shower tse pedi ha amen e ya ntwe ya nleka man amen a be go bola ditaba tša nnete hallelujah mara o le nka se di ape motho yo wa o nyaka di gifts ke re a ka diela ngwana wawe baby shower aba modieli yena wa tsidiela because o bona o ka re le ka se mo fe dimpho motho yowe o bona o ka re le ka se fe ngwana dimpho a diete ngwana wa we baby shower a le mema a le botso re ke nna ke diile o ile o ka re o diile yo mongwe mara o diile yena a bona o ka re a le ntšha botse next week ke tsa die baby shower ye nngwe amen heli ka ba le kintse o le kanela o to le kokopanama hallelujah le tona o le kana le ka mokholeng tshitse o ka wona butsani mo isa le re meabaru igotsi hallelujah amen o na le meabaru ya kare ha lenyalo meabaru ye we re o itsene ntate a ke khotsofale ka mosadi wa gawe o na le batho bao ba le meabaru ba bengwe ba re aowa mane ke ratana le motho wa o sebele mmele bjale ke nyaka wa o nonanyana a mokhumane wa o nonanyana a re bjale yo ke ba o na yo ke yo mokhufi ke nyaka ke jele halleluja amen bakreste a mokhumane yo motsele a re bjale ke mokhumane yo motsele ke nyaka makomokomo a ke khumane makomokomo a re bjale ke lapile ka ba bantsho ke nyakana le lekgowa a le khumana lekgowa a re ke lapile ka makgowa bjale ke nyakana le le China meabaru igotsi ba gesu ke re meabaru e thubile manyalo a wele manyalo a tshinyate ba bangwe re nyalane mara re khatifelwa because yo mongwe o no le meabaru motho wa moabaru ka tshepelana ya eno le wena mara akheyo le ka ra lenyalo ka no ba ona mara akheyo meabaru e utswa borutho ba ka ra lenyalo meabaru e utswa le thabo la ka ra lenyalo o se le yena anti a se a le wena yena o se sanki anana a se isi go wena o no le wena marana ne ka wena a bona wena ore a be a botse ke a ka nana ka motho yo mongwe yo a sa be o ona ka ra lenyalo meabaru igotsi o tsane wa isa le re meabaru igotsi
always hungry for more. Ke no ba le dala ke le marang ke a kgotsofala. Ba mphile ba mmegisitse ka mokgwa ba mmegisa marang ke a kgotsofala. Ke ne ntho e di ya hore o detsa o rata KFC e re o le KFC o do kribele ke ya Masengeni e re o bone Masengeni bele o rekile le pizza. Hallelujah. O na le bothata ba o se kgotsofale. Ke ne ntho e di ya hore le re fitile magone o phake nama ya budi e o le nama ya budi nka yona o tsheketele ka morao o mometse ke disopo tsa khomu e re karodi ya khomu nka yona o tshekete ka morao bele o thotha ka menata e re kare ke menata o tshekete ka morao bele o tselete kho ya metsi e o fetsa hore ndisetsene le o wadikiwa mbanga ithi mulomo nga uthi mara belu a ikgotsofale. Hallelujah. Belu a ikgotsofale. O no le bothata ka belu. That is why monna yo bongwe ke tlhalositse o re a tlhalosa ka meabaru a re ke bolwetse ba belu. Hallelujah. O re ba mmutsisa ba re meabaru ke ne a re yo le khibela mbotsa ke bolwetse ba belu e motho a khilwala ka mo pelong ya hawe a ka se tsoe a kgotsofate e motho a khilwala ka mo pelong ya hawe a ka se tsoe a bile le lethabo meabaru. Amen ba Kriste. Hallelujah. Amen. Book ya ba Efesi chapter 13 verse 5 ere kgotsofala ka se o be o le sona. Molemo wa wala famia baru, be satisfied with what you have. Kgotsofala ka ntho ye o be o le yona. Hallelujah. Kgotsofala ka ntho ye o be o le yona. Kieta o ka tsepana go ya khona kieta wa ke poletsa wa ke phadimisa o do ya bathoni banana o ka reng ke kheswa anting ka kela kakale mara o kgotsofala ka khona o kidulela fase wa ke khabisa wa kidia o re he o ile bathoni banana o ka reng ke kheswa ke khona ke bile le nako. Hallelujah. Kgotsofala ka ntho bo le yona. Uno ba trobe ngo ba dimalo tse re bona jo mara bo rena a re ka bona di na le mogola a re ka bona di le bothokwa ka re dipelo tsa bo rena le tuile dilo ni tse modimo a re fileo bele re nyaka je dingwe ja o puta je modimo a re fileo a re ka ba le lethabo la je modimo a re file go tsona a re ka bona o ka re ke tsegofatso je modimo a re file go tsona le ntsina modimo le re kgotsofale. Hallelujah. Ka se modimo a re file go sona meabaru e dia hore motho a nyake o nyaka dilo tsa o ke khola he motho a ina le meabaru o nyaka ore a khole yena a inosi. Number 2, meabaru e ka dia hore hey ba o thodo moshimoni o ye o shumise dilo tsa ka company le bosaedi a o ka di shumisetsa ka mkoba ile o bare o di shumise ka gona hey ba wa shuma o shuma o waya o ka mo ba le khotelelo ya unore every day ke nyaka o tswa tsena tse tsebedi. Hallelujah. Amen. Every day a ke nya budi apostle makua we an roba ke nyaka o rwala bag ya skaftini banana o ka re ka mo re ya beke ke ruele tsa o dia and every day le be le rule ka le mosadi re mo ataka e donana o re nketa le tsena ka ke ka khwedi re to ba re no le se ga. Amen ba Kriste. Meabaru ka o dia ore o miss you say dilo tse ba o tshepile o ka jona meabaru ka o dia ore o shumise bosaedi position ye ba o file o yona ene wena o do ka re ke a khuleya ke a tsepatsela antipele ya modimo o fa position ka bakela ore a o tshepile ore wena o do tshepeya. Meabaru e disa o se khotsofale. Amen. Ke be ke duma o ka re ntwewe le ka etwa ga botse ene hele etwa botse le ka tuela gore maybe ba ramane ka mo kerekeng mara la re nna ke ka imong ke a khotsofaleng. Hallelujah. Amen.
o na le batho ba banyato mara ba kano le ntho ya gore enkebe ke nyalwe ke madrome enkebe ke ile ka nyalwa ke madrome enkebe ke ile ka dula le madrome ke be nka sebeng ke sokola o be ke to ba ke dula le nna Kapane o be ke to ba ke dula le nna ka Zaneli e re ke le botsa ba Kriste the reason why o ke a dula le madrome a se wena wa leeto la madrome enkebe o dule na ile be ke to ba le ke sokola nna a ke na verse mara ke dumela ro kwelela ha ka nka baka la mosadi yo ke thakane go le yena ke ben ke thakana le yena ke ben ke to sokola mara modimo a tseba gore go no di blessings tša dingwe ke to di khumana nka mo tshepagalela nka dula le yena ka khotsofala ka yena modimo to bula mabadi me a barwedi ya gore ka ra lenyalo re ke khotsofale ebe wa nka tsena ka ra lenyalo di thomile ka dula kae le mane o khumana kere mara mane o ba khitšhelanyana le swigiri yo ka re a khona o tšhela swigiri ke leka o nyaka o lokisa monna wa batho ka monna yo a ke a bona ke leka o nyaka o lokisa lenyalo la ka di solution tša lenyalo le nke a tsena o ka re ya lona amen ba Kriste hallelujah ntho ye e ya gore le ye monna ka leka o re a leke o nkgotsofatša nka se tsoe ke kgotsofate because pelo ya ka a e mowe pelo ya ka e dilwane tše dingwe amen o se kgotsofale amen haleluya o se kgotsofale gantši ka ra lenyalo ba bangwe re tsena ka ra manyalo re kitima 100 kilometer ba bangwe re tsena ka ra lenyalo re kitima 1.5 kilometer motho wa o kitima 100 kilometer o tshwantse a twisise o re ka mo a phiri ka mo a re kitime 1.5 re kitima 100 kilometer le nka thakala bane le bane a kete o apeletša o kitima 1.5 kilometer lenyalo la rena ke la 100 kilometer enka thoma o khokhonwa ka thoma o belaela ke bakanya ka ya o twa ka nde haleluya amen ba Kriste o se kgotsofale o se kgotsofale ba bangwe le bothali ya bio o khona o botsa le monna ra wena o zuntse jenako engo no le chamos Samuel bona Samuel o tagay amen haleluya bo bona Samuel o tagay o nka beleditse ba re ke khetsa re ya wena le Samuel ga o khetha anabele wa nsokotsa ene Samuel nka yo la o phela ha botse amen e re ke le botsa le tshela moya wa gore monna a thoma o computer le motho yowe le ke a nyala na o le yena ene ba bantši ba ka se khotelele a ka bantšha mantswe ya gore ona tsamaya yo o dule nae Samuel haleluya o se kgotsofale e o ka tsena ka ra lenyalo a ona ntho e totefao that is why re na le batho bao ba le materiale ba no le dilo tša bo bona ebile re ya ba duma mara o toma kere ba divosane haleluya lebaka ke gore ba be ba lathetwe ke o kgotsofala amen ba Christ haleluya amen o na le batho ba ke fela ke ba botsa ke re a ke tsebe o ka bona grace ya modimo o tshwana le nako e ke beng ke ya šome e ke be ke sa šome tšhelete e be ke yo mara khutšo e re be re nayo e futa khutšo ya yeng ke šoma re be re dia dilo tše digolo tše di re fa o lethabo ka pelone re nke ya šome o butagana bjaleng ke šoma haleluya amen ba Kriste lebaka kile o ba le o khotsofala satisfaction o khotsofala botsane moaisane le re o khotsofala mmalena haleluya amen me ya baru e bola ya motho yo a be go le yona bele ke nyaka o le isa Bibeleng re ye Bibeleng haleluya Nehemiah chapter 1 verse 19 Nehemiah chapter 1 verse 19 re a fetsa
Nehemiah chapter 1 verse 19. It takes away the life of its possessor. Meabaru itia bophelo bja motho yo a bego le yona. Hallelujah. He o ena le meabaru o tlo gwa. Hallelujah. Motho yo re bala o ka ena mo Bible e re o feleleleditse ile gore o a gwa. A bolaya ke gore o be a khia khotsofale. Meabaru e tšea bophelo bja motho yo a bego le yona. E le ka ba le rumo ya meabaru ya o se khotsofale. Wanda ke hai ntho e bile tsenya bomma. Hallelujah. Amen. Bomma le kotsi. E bo ka ta mothunyana a rekisa dibeke beke ya o buta le koloti le beke. Hallelujah. Na se le khakolota beke ye nngwe. E bile ba thalefile ba re o customer o tlo patala 3 months. A una bothata. A o thominase ke tota ka tanki tšea tšhelete le no di beke tše kae tše le ke a di šomisiwo morena a le dinatšo a le di rwale ka gore di etate le no le sekoloto se se kae tše le tseno ka gare a le a tsena ka maka la plane le tseni ka maka la gore ke ngwe keketao le nyaka o tšea ntho e nngwe le engwe e kheta le nyaka o tšea ba mongwe re boya ra kolota ka kwelo bothoko ya gore enka sekolote o tlo bona o ka ra ke mo support. Hallelujah. Meabaru. Amen. Meabaru. A re di rwale tše dingwe dipekere ke tana tšo kerekeng gore o ikolota o fitlha ka wa e lebela wa re mara ke tšeeteng ntho yae ene gore o bosetše o ka se o ka bosetša o sata o itšere. Hallelujah. I remember Christ ba o khotsofala e ke nayo ke a tlhalosa ka re beke ke sate ke nayo. Hallelujah. Ke sate ke nayo beke ke ka nyaka ye nngwe o lokile butane ke tota ka tšeang ke nyaka re seke ra rumelela o nyaka o ba hungry for more. Hallelujah. Dala ya o no nyaka mpeni bangwe re ba ra khutla ba kheta ba khenya ka mabaye. Amen. La re le ba botse gore a ke yo. Amen. Le yona ka ntoni le ba botse gore ke yo ke tuile ngwana ka o setse bebe ke kwa bere ba ona mara ba re ke le botse ra ba. Hallelujah. Ke meabaru re tsentšha ka ra dikoloto tše di bere ke a tshwanela o ba re tseni. Meabaru e re tusetša lethabo. Meabaru e re tusetša go khotsofala. Meabaru e tusa khutšo o khumane moya bo o foka wa lethabo o tsamaile o tsamaisitše kene yo mongwe o dumelete gore a ke khotsofale. Baebile re meabaru e bolaya yo a bego le yona. Amen ba Kriste. Hallelujah. Amen. Book ya Nehemiah chapter 15 verse 27. Gopela le re ba le yona ka Bible ya Sepedi. Re amoela Mr. Munyela le Mme Munyela. Chapter 15 verse 27, Proverbs Nehemiah 15 verse 27. Buselejani. He that is greedy troubles his own house. Yowe abe gole meabaru o labisa lapa la gagwe. Hallelujah. Motho ga ina le meabaru o tsosa lešata ka gae o tsosa ke sasedi ka gae. Meabaru e ka dia gore re fele re lwa because ona le yo mongwe a khotsofale. Hallelujah. A khotsofale. Meabaru e ka dia gore o khebele o twana le ntho e re be re tshwantse ba re ke twana ka yona re fapana ka yona. Lebaka ke ni Bible re yo abe go le meabaru o tsentšha lapa la we ka re ya kotsi. Hallelujah. E kotsi meabaru.
ikotsi. Hallelujah. Butsani mo isa le re meabaru ikotsi. Ba butseni ape. Amen. Meabaru ye o nyaka modimo a o beile godimo. Mara o do go report ya ore le kimone a e godimo. O no le tsipiri. Hallelujah. Batho ba be ba swabe ba o swabele. Ba re mara re be re khiana ore e ka ba yena yola. Yes, ke yena o be a ina le bothata. Bothata ke gore o ba khia khotsofala. Hallelujah. O se khotsofale o gotsi. Na go engwe di phone tsa rena le re nyalane re tshela le di pin. Hallelujah. Re tshela le di password. Ari ya busuwe tsete mosadi ke yo o a re wa pressa o nyaka o e bula le baka kene ka mo ari ya phone ka mo o na le motho. Hallelujah. O na le melaetsa. Meabaru ya ore re ke tshepagalelane. Re khudisetsane diphiri re be le diphiri. Re ke botsane ditaba ka moka ga tsona. Le mo ke anya ke o password o tshediwa password. Le di bankeni o tshediwa dipini mosadi a ka se tsebe. Hallelujah. Le baka kene ke meabaru ke nyaka o e laola ke inosi. A ke nyaka gore a mphetete. A ke nyaka gore a nlaole. A ke nyaka gore a mbotse. Hallelujah. Ke meabaru. Amen ba Christ. Hallelujah. E ka re modimo a ka re thusa. Bible re bosiu bana be o modimo a fita a re o lekile o khobakantšha dilo ka moka tsona mara o na le ntho o ka se khobakantšheo bophelo bja gago. A o tsebe nako ye o to kgwa o ka yona. A o tsebe nako ye o to tua o ka yona. Na se wa tsamaya o sia dilo tšeo ba o di khobakantšhitše o sie makhumo a gago. Hallelujah. Amen ba Kriste. Eri ya o rapela bana ba modimo go pela modimo re modimo go pela re o ntšhe ka re meabaru. Buku ya Bakolosi chapter 3 verse 5 e re bolayane mo go lena ye nngwe dilo tše ro re le bolaya e re le bolaye le meabaru. Hallelujah. E ra re ntho ya phela ke thao ya rena re apesitše. Amen. Ke thao ya rena re apesitše. Thao ye ke ya gore e o ka o twa motho a kereta le tšee tša oda gore o khotše. Hallelujah. Ha o ka o twa kereta le tšee tša oda gore o khotše. A khetsi ya gore a ka se shere mara o go to a kereta le tšee le molabisitše maybe o lebeke ka moka a khatseba radieng. A rena thao ya gore e re no tsela tse botse re a share. That's the reason thao ya we re dia gore re o dia re dia le peu ye modimo a tshwantse re bless. Hallelujah. Amen. O gotsi o dia peu e modimo a mphile 500 rand modimo nyaka re kentse only 50 rand. 50 rand ke peu ya re modimo thank you. Ka 50 rand ye ke re modimo o mphile 500 rand I need more. Mare ke na le meabaru ke re o dia 450 ka da le 50 rand ye o be o peu. Hallelujah. Gotsi ya meabaru ke gore re ka se bute mo re be wona o tono ema felo ka uthi re mele ka moka borena ka maoto modimo a re thuse a re segofatše. Bolayane tše mo go lena e le go meabaru dilo tša thao ya senama. Bibele ya sekwa e re put to death. Heri ya o rapela le no re modimo gopela re o nthuse. Hallelujah. Gopela re o nthuse. Ke bone mono mongwe mo Facebook ba re ke BI pakati mono la ka mokgwa modimo a mo shofaditšeo ka ona o khumana monna wa ka re ke le Pakistan o eme ka motho wa tsela o rekisa mere. Amen. Mere ya o tshwana le palm tree mono la wa fita wa ema o re rekisetse motho la o ka re ke le khoa ke le Pakistan o mo fa meriela o re a mo fa mere yo mongwe a welela re mere o ke fake. Amen.
zimela tse botse amen zimela tse tšhetwe ka gare o bontšha gore di a tšheletwa ke se se green yo mongwe a re meri eo ke fake o reka fake motho o rekisa meri ya fake monola a re gopela o ntšhe medu monola wa le Pakistan antšha meri ela ka kua a tinta a ke tinta a khelekaetsa medung ka ile ke moka monola ra ke a tshepa bo ba ke re o rekisa fake ai ke a tshepa di a tšhelete o rata o neelela batho ba re re bone ore o ngwe le mo a fita ona a khuma batho ba o sokola o ba fa tšhelete a mo fa tšhelete a kwela pele a ke mo fe ye nngwe monola wa le Pakistan a re ye anka e nyaka e lekane napa o tšee ka moka anka e nyaka o leka o mo reteletša dia monna o tlo kgona o tšhentšha bophelo bja gago monna wa le Pakistan a tšhaba a tšhaba basimane ba mo kitimisa ba mo tshwara ba boya le yena ba re monna wa modimo a reane wa mo thusa re merie ke fake e bantšha medu e lape ba re ba khumana e le gore bitlatetšitše be bofantšhitše be nyakile medu ya ono ba medu bja bofantšhedi mo a materiale e o lebelete o bona o ka re ke more anthe ke medu ya fake o tšhaba kua o tšhabisa ke gore wae ke thakane le motho wa o ba le pelo ye botse ene nke modi ya hampe so a bile a ke a lemoge ke moka monola o thoma mo reteletša gore o dia ntho ya o se loke go fa warning e o ka boseletša ntho e so re tlo o tšeela magato tšhelete tšea yo nyaka mo ba rekisao meri ya o phela o rekisetše batho meri ya o phela amen alleluja monna wa o ba le pelo ye botse monna wa o kgona o shera monna wa o kgona o twela e ka re modimo a ka re thusa bana beso e re ya o rapela letšatši la nase ra re modimo re opela gore dosa moya wa megabaro dosa moya wa gore everything e tshwantse gore e be yaka mpe moya wa gore modimo ke nyaka o shera o na le batho ba bangwe a o tlhoke modimo a o etele o etsete wena o kgona o ba bona gore o ka ba šegofatša wena o kgona o ba bona gore o ka ba diela se sengwe o khiemele gore ke o dule pono weta morongwa a ba le nna e o ke bona dia kgatse a re tswalle matho a rena modimo a re thuse a re šegofatše modimo a re thuse a re šegofatše re letšetšene re ya o rapela re teleng le kosa re opele re ye re rapele